asko bozemaile agerraldi honetara. Gaur gobernu kontseilua izan dugu goizean eta hoi bezala bertan azaldutakoa edo bertan aztertutakoaren berri emango dizuet. 3 gai nagusi ditugu gaurkoan. Alde batetik COVID-19 eta bere bilakaera Gipuzkoan. Bigarrena, ekonomia sustapeneko diru laguntzak. Eta hirugarrena, udako Euskal Unibertsitateari zuzendutako diru laguntzak. COVID-19 eutsiko diot, lehenengo gaiari hortaz. Gipuzkoako Foru Aldundia oso kezkatuta dago COVID-19 izan duen bilakaerarekin Gipuzkoan. Ez soilik Gipuzkoako Foru Aldundia, gainontzeko erakundeak, herritarrak ere hala egon beharko lukete eta hala daude. Azpimarra jarri nahiko nuke, gutako bakoitzaren portaerak baldintzatuko du guztion etorkizuna. Badakizue zenolako estanda egin zuen COVID-19 gure bizitzetan, martxoaren erdialdera, zenolako eragina izan zuen osasunean, hainbat pertsonen zaintzan, baita ekonomian ere, eta ezin dugu horrelakorik berriro ere eduki konportamentu batzuengatik. Gizarte politikako baliabideetan dauzkagun kasuak azpimarratu nahi nituzke. Gizarte inklusioan 9 positibo dauzkagu, 3 positibo berri lehengo astetik ona, 3 Donostian, 4 Tolosan eta 2 Andoainen. Gogoan izan, sarean 54 baliabide dauzkagula, 225 plaza egoitzetan eta 182 etxe bizitzetan, guztira 417 plaza eta horietatik 9 positibo ditugu gizarte inklusioan. Adingabeen babesari dagokionez 6 positibo dauzkagu, orain arte ez geneukan positiborik. Denak baliabide berean eta gure sarea 400 adingabena da. 400 adingabe hartatzen ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak eta 6 positibo ditugu. Adinekoen egoitzetan ez dugu kasu positiborik egoilearen artean, eta honetan azpimarra jarri nahi nuke, izan ere gaixotasunaren aurrean zaurgarrienak, adinduak eta patologiak dituztenak dira, eta ez daukagu kasu positiborik. 1500 froga egin ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak eta DIak, Osakidetza ere jarraipena egiten ari da gaur egun. Eguneko zentroetan ez dugu kasurik, uztailaren 18tik itxita daude danak eta behar handia duten pertsonei telefonoz edo etxebizitzan ematen zaie arreta. 1300 erabiltzaile ditugu adinekoak eta 700 erabiltzaile desgaitasunen bat dutenak. Hori da, gaurkoan eman dezakegun informazioak gizarte politikari dagokionez. Beraz, egoera kezkagarria da eta lehen esaten dizuen bezala, gutako bakoitzaren portaerak baldintzatuko du guztion etorkizuna. Bien, les decía, el primer tema de los que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con el COVID-19. Estamos muy preocupados y preocupadas en la Diputación Foral de Guipúzcoa con los últimos acontecimientos, con algunos comportamientos que son los que rechazamos de manera contundente. El comportamiento individual condicionará el futuro colectivo de Guipúzcoa. Por tanto, hacemos un llamamiento para hacer un uso adecuado de las mascarillas, del lavado frecuente de las manos durante todo este tiempo. Sabemos qué impacto ha tenido el COVID-19 en el pasado y no podemos volver a pasar por la misma situación. En muchas ocasiones he insistido sobre el impacto que ha tenido en la salud de las personas, en la vida de las personas, en la economía, cuántas empresas hemos tenido que cerrar, cuántos centros de trabajo hemos tenido que cerrar, cuántas personas están en un ERTE, cuántas personas van a perder sus empleos. Las residencias están cerradas, con lo que eso supone para las personas residentes también. No debemos olvidar que todo eso también depende del comportamiento individual de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros.
He hecho un repaso de los casos positivos que tenemos en los centros de la Diputación Foral de Guipúzcoa, 9 casos en inclusión, con una red de 417 plazas, 6 positivos en centros de menores, con 400 plazas de las que disponemos, ningún caso en los centros de residencias de personas mayores. Esto es muy importante, estamos haciendo pruebas sin parar, tomamos medidas de protección máximas para proteger a este colectivo, que es el colectivo más vulnerable ante la enfermedad, frente a la enfermedad. Se han realizado 1.500 pruebas en la Diputación Foral de Guipúzcoa con la DIA. Osakidetza también está haciendo un seguimiento. Por lo tanto, es importante, insisto, en la adopción de medidas de protección. Los centros de día también están cerrados del 18 de julio. De momento no tenemos ningún caso. Tenemos 1.300 personas mayores usuarias de estos centros y 700 personas con discapacidad. Por lo tanto, insisto, el futuro de Guipúzcoa dependerá del comportamiento individual de todas nosotras, de todos nosotros. Por otra parte, también advertir, y esto lo queremos, parece que es importante, ¿no? O hemos tenido que obligar al uso de la mascarilla. Se están poniendo ya multas, se han puesto 600 multas en la Comunidad Autónoma Vasca, de 200 euros cada multa. No sé si tenemos que llegar a esos extremos para que la gente tenga conciencia de la importancia del uso de las medidas de seguridad, para que no vuelva a suceder, para que no volvamos a un escenario como el anterior que hemos vivido recientemente y que todos deberíamos conservar en nuestra memoria. Berriro gerta ez dadin. Bigarren gaia, gaur Gobernu Kontseiluan onartu duguna, aipatu duguna eta erabaki duguna. Lehiakortasunerako diru laguntzak, eta honek ere COVID-19arekin zerikusia du. Izan ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak azkeneko urtetan lehiakortasunaren aldeko apustu sendoa egin du, noski, eta lehiakortasunaren aldeko apustu hori 3 lerrotan oinarritu nahi izan du, alde batetik lehiakortasun ekonomikoa, gizarte kohesioa, eta hirugarrenik ingurumen ikuspegia ere sartzen da lehiakortasun kontzeptu horren baitan. Aurten ikusita egoera zeintzan eta ikusita enpresek ere laguntza gehigarri bat behar dutela eta enpresen ibilbidean lagun izan nahi degula, ibilbide honetan etorkizun oparoago bat izateko eta enpresek ere hobeto asmatzeko etorkizunari begira ze baldintza eta ze ibilbide egin behar duten, igo egin dugu kopurua, 4 milioi euroko diru laguntza onartu dugu gaurko Gobernu Kontseiluan. Laguntza hau suspertze ekonomiko eta sozialerako planaren baitan sartzen da eta lehengo urtearekin alderatuta diru lerro hau sendotu eginda, lehen esaten izuen bezala, 350.000 euro gehiagorekin. 9,9% igoera izan du beraz diru lerro honek. Azpilerroak azpimarratu nahi nituzke, 1.925.000 euro balio eremutan aukerak eta gaitasunak eraldatu edo garatzeko, 450.000 euro enpresa jardueraren jarraipena sustatzeko proiektuak, 360.000 euro enpresen arteko lankidetza dinamikak egituratzeko, 585.000 euro ekonomia zirkularra enpresen jardueraren balio kate osoan integratzeko, 400.000 euro ekonomia sortzailea balioesteko proiektuak finkatzeko eta 300.000 euro garapen jasangarria sustatu eta enpresen balio sozial partekatua sortzeko. Horiek dira beraz Gipuzkoako Foru Aldundiak lehenesten dituen esparruak lehiakortasun hirukoitz horri begira. Pasa den urtean 3,6 milioi euroko diru laguntzak onartu genituen, 253 proiektu aurkeztu ziren eta hauetatik 131 babestu ziren. 5,8 milioi euroko inbertsioa babestuz guztira. Honek bat egiten du Gipuzkoaren garapen ereduarekin, lehen aipatzen nuen bezala, garapen ekonomikoa badu bere eredu propioa Gipuzkoan, soziala eta
pertsonak erdigunean jartzen dituena. Horiek dira gure oinarri sendoena. Ekonomiaren berreskurapenari ekin diogu, horretan geunden lanean, eta ekintza honen bitartez, portaera aurreratu eta jasangarriak sustatu nahi ditugu. Lehen esaten nuen bezala, lehiakortasun hirukoitza. Ekonomikoa, kohesio soziala eta ingurumenekoa sustatzen dituena. Aldundiaren papera beraz, hortaz, alor honetan ezinbestekoa ikusten dute enpresak eta geuk ere horrela ikusten dugu, enpresen lagun izan nahi dugu baita ibilbide honetan, COVID-19ak murgildu gaituen egoera honetan ere, asmatu egin beharra dago etorkizunari begira eta hor lagun izango gaituzte Gipuzkoako enpresak eta bere langileek. Informazio praktikoa topatu dezakezue web orrian, gipuzkoa.eus web ekonomia atalean, eta gero eskaera horria eta dokumentazioa eta bar, sustapena.gipuzkoa.eus kudeaketa atalean. Diru laguntzak eskatu ahal izango dira, boletinean atera eta hurrengo egunetik aurrera, irailaren 29an amaituko delarik diru laguntzak eskatzeko epea. Bien, les decía, por tanto, la apuesta de la Diputación Foral de Guipúzcoa también en la promoción de la economía en este momento tan difícil en el que ha irrumpido el COVID-19. Son unas ayudas que se venían concediendo ya desde el año pasado, pero hemos incrementado nuestra apuesta con 350.000 euros más que vienen en el plan de promoción económica para ayudar en la competitividad triple de Guipúzcoa, es decir, fomentar por una parte la economía, la cohesión social y evidentemente también el aspecto medioambiental. Hemos incrementado nuestra apuesta, puesto que en este momento las empresas de Guipúzcoa necesitan un refuerzo y una ayuda en el futuro que les espera. Hay que volver a definir estrategias y en ese sentido la Diputación Foral de Guipúzcoa incrementa, por tanto, la ayuda a este sector con 4 millones de euros. Hirugarren gaia, gaurkoan Gobernu Kontseiluan onartu duguna. Eurei diru laguntza, alegia udako Euskal Unibertsitateari diru laguntza zuzendua onartu dugu gaurko Gobernu Kontseiluan, izan ere Euskal Unibertsitateak online formakuntza eskaintzeko tresna oso baliogarri bada. Orain arte maila guztietan ez da eskaintzen online formakuntza euskeraz, hori ezinbestekoa ikusten du Gipuzkoako Foru Aldundiak eta beraz tresna hori abian jarriko du maila guztietan unibertsitatean formakuntza online ere eman dezagun. 40.000 euroko diru laguntza onartu du udako Euskal Unibertsitatearen alde eta etorkizuna ere izen baitan onartutako diru laguntza bada, alegia lankidetzan oinarritua. Hor bai Eusko Ikaskuntzarekin, Euskal Unibertsitateekin, eskolekin eta bar hitz egin da, funtsezkoa zan formakuntza online bat ematea, batipat momentu honetan, etorkizunari begira ezinbesteko tresna da, eta noski hori euskeraz egiteko aukera ere. Beharra dago eta guk hor ere gure indarrak jarri nahi ditugu. Gogoratzeko soilik, udako Euskal Unibertsitatea 1973an sortu zen, irabazi asmorik gabekoa da, eta buru belarri dabil lanean hainbat esparrutan, eta batipat jakinda momentu honetan ikasleen 75%, unibertsitateko ikasleen 75% lan egingo duela gaur egun formakuntzarik eskaintzen ez duen esparru batean, ze esparru berriak sortuko dira, ezinbestekoa ikusten dugu etengabeko formakuntza eskaintzea, bizitza guztian zehar. Bizitza guztian zehar, online formakuntza eta euskeraz. Hori da Gipuzkoako Foru Aldundiak egiten duen apustua. Proiektu berritzaile bada eta berritzaile danean eta euskeraz, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere babesa eskaintzen dio. Bien, el tercer aspecto que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy es una decisión que hemos adoptado para conceder una ayuda de 40.000 euros para la formación online concedida a la Universidad Vasca de Verano. Es una ayuda que se le concede como una nueva herramienta innovadora para la formación online, más que nunca necesaria en este momento, en todos los ámbitos, para que se pueda realizar también en euskera. Es imprescindible que se pueda
hacer una formación online de cara al futuro. Es una herramienta más que nunca necesaria en este momento. Vamos a conceder esta ayuda para que esa formación se pueda hacer en euskera en todos los niveles educativos. Se está colaborando con Eusko Ikaskuntza, con las universidades vascas y con los centros escolares. Por lo tanto, desde Etorkizunarekin, que es donde se ha acordado esta ayuda de manera colaborativa con la universidad, tenemos esperanzas en esta ayuda para que en los nuevos nichos de formación se pueda realizar esa formación en euskera, en nuestro idioma propio. Hortik aurrera galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest naukazue. Tema menores, ¿en qué centro? Has dicho que todos son en el mismo centro, ¿qué centro es? Bueno, adin txikikoak direnez ezin da informazio hori eman. Hori da. Danak leku berean daude, baina adin txikikoak direnez informazio hori ezin da inola ere eman. Edozein kasutan asintomatikoak dira, ondo daude. Lasai. 9 eta 6, 15 dira. Guztira 15 dira. Hori da. Hori da. ¿A qué le llamáis inclusión? La red de inclusión. Ponme un ejemplo. Gizarteratzekoak dira. Sí, lo que... Bueno, tenemos vale. Gizarteratzeko baliabideak dira, alegia gizarteratze beharra daukaten pertsonak, hainbat pertsona daude inklusio beharra daukatenak, eta horiek baliabide desberdina dituzte, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eskaintzen ditu, bai egoitzetan eta baita etxe bizitzetan, horiek ibilbide bat eduki dezaten gizarteratzeko beharra daukatelako, hainbat arazo daukatelako. Eta orduan baliabide horietan ikusi dira 9 kasu positibo hauek. Edozein kasutan asintomatikoa dira, txikiak bezala, beraz ondo daude, baina badakizute kasu hauetan, transmisioen arriskua dagoela, gaur egun ikusten den bezala. Residencitan, ¿cuántos trabajadores hay? 4 kasu atzeman dira egoitzetan, 4 kasu berri, langileenak. Egoiliarrik ez dago, positiborik momentuz. Eta espero dugu horrela jarraitzea etorkizunean. Lau horiek dira, gaur asteartea dugu, ikuset ostiraleko informazioa dela, hori zehaztuko nizueke, baina 4 kaso ziren lehengo astean eman zianak eta 4 kaso izaten jarraitzen dute. Ja que euskaraz erantzuten diezun, euskaraz ez dizu galdera. Nola daude residentzik, esan nahi dut, badakit salidak eta bertan berak geratu diela, bisitak posible dira, nola dago kontua? Momentu honetan irtera guztiak debekatu egin dira, badakizue lehenengo irterak debekatu ziala kasuak atzeman ziren herrietan, baina ikusita bilakaera zein den eta herri batetik bestera mugikortasuna handia dagoela eta kontrolatzea oso zaila dela, egoitza guztietako irterak debekatu egin dira. Hortik aurrera, bisitei dagokienez, mugatu egin dira bisitak ere, eta horretan atzo ere diputatu nagusiak eta Peña diputatu andereak bilera auki zuten egoitza guztiekin ikusteko hori nola egin zitekeen zerbait, hobekuntzaren bat edo eskaini ote ziteken. Nik ere honetan gazteei batipat, baino ez bakarrik gazteei, zenik ez nuke ez da kolektiboa kriminalizatu nahi, ez da gutxiago ere, azkenean portaerak dira, gaitzetsi behar dianak. Kontuan izan behar dugu portaerak, norberaren portaera fina ez balin bada edo zentzuzkoa ez balin bada, ez balin baitugu segurtasun neurriak babesten, ez da bakarrik gaixotuko gerala eta baizik eta egoitzetan bertan ere pentsa zenolako eztanda eduki dezaken kontu honek. Gaixotu daitezke, baina horretaz haratago ere eduki dugu jende asko egoitzetan sartuta, familia artekoak ikusi ere gabe, familientzako ere bai haustura handia izan da, pentsa zer dan berriro ere, ez? Adineko pertsona batentzat egoitza batean dagoenean, ezintuenean etxekoak ikusi, hori gogorra da. Bertan dagoenarentzat eta familiarentzat ere bai. Hori ere kontuan izan dezagun, kalera ateratzen geranean. Kontuan izan dezagun. Ze azkenean eramaten gaituzte honetara, eta guk berme guztiak hartzen ditugu, alegia aurrekoan esan genuen bezala. Guretzako lehen etxi behar dana momentu honetan da, gizatalde zaurgarriena, eta dira adineko pertsonak, egoitzetan daude asko eta asko, 5.425 plaza dauzkagu, horiek dira adinean, adineko pertsona dira, patologia asko dauzkatenak, eta horiek dira gehien babestu behar ditugunak, eta horretarako, beraien osasuna eta bizitza zaintzea guretzako importantena da. Beraz, horretan ibiliko gara buru belarri, baina honek ere, beraientzat badu inpaktu bat, eta bere familientzat ere bai. Orduan, gutako bakoitzaren portaerak horretan ere izango du eragina.
kalera ateratzen geranean mesedez hori ere aintzat hartu dezagun. Hortik aurrera guk egingo duguna da, orain arte bezala, noski babestu. Sí. Bien, en los centros residenciales hasta ahora las visitas las salidas se habían prohibido en aquellas zonas donde había casos positivos. Viendo cuál es la evolución y que la movilidad es muy importante, hemos prohibido las salidas en todos los centros residenciales por proteger a las personas mayores. En los centros residenciales es nuestra principal prioridad, son las personas más vulnerables ante el COVID-19, como lo fueron en su día. Y yo aquí sí quisiera hacer un llamamiento a la ciudadanía, porque en función de nuestro comportamiento individual también está teniendo una incidencia directa en las personas mayores que viven en los centros residenciales y que viven en sus casas también, porque hay muchas personas que lo viven con miedo. Es decir, un comportamiento no correcto en cuanto a la protección, en cuanto a la higiene, en cuanto a la seguridad, significa que hay muchas personas que no van a poder salir de sus centros residenciales, que no van a salir de sus domicilios, con lo que todo eso supone para su ánimo y para su moral, y también para sus familias. Por lo tanto, cuando hablamos del COVID-19 y cuando decimos que tiene un impacto en la salud, cuando tiene un impacto en la vida de las personas, en las empresas, en la economía, en el bar, en el restaurante, en el bolsillo de cada uno de nosotros, también en los centros residenciales y en las personas mayores, que van a estar sin ver a sus familiares durante un tiempo, todavía indefinido. Espero que no sea mucho. Las visitas en este momento están limitadas a una persona. Estamos abordándolo con los centros residenciales para que ahí también pues se puedan introducir mejoras en su caso, si será adecuado. Pero es una situación triste. Y esto sí depende del comportamiento individual. Listo. Honekin bukatuko genuke? Edo bestelako hori dezute? Ez. Eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela.